Iya komeki no galunge si pakai semua asam paja sunnah istihara ki minta petunjuk yang terbaik kupung Allah Ta'ala angkat tu petunjuk ya lengi aja nak ada anu makanja ini itu makanja iya ko makan maja sekka nah salama itu Pak apa esaknya sekka wakka dega gak tahu makan maja sekka saya pernah tanyakan magi nang kasakka nang kamu pasidakah saya pernah tanyakan itu nang kana tu pasidah katuli pasu masih nang kato maka majasaka aga jawaban na gurutta de mulle misangi waram paramu tak tambah atau kurang na rekutannya saka de mulle misangi ya komeki misangi dale tau bertambah atau berkurang saka emi batareke ya ko iya tau nge mapasu saka ki 200 sabu na tau pema mapasu saka ki 100 sabu berarti no i waram parata no i dale ta tapi ya kuya tahu nge mapasusaka ki 200 sabu na tau pema mapasusaka ki 500 sabu berarti 150% dalet tamenre kami ki misangi dalet to makanya ada orang kaya itu biasa utanai maka tai samoro reke waram parata na sawe magampang ustaz denang kana se ureke nganuku sakka emi bawita iya wisangi kada seko sakka ku wisatoni maka da seko waram paraku aja na nasa ni raking ya Romega ya mana sakka raking ya na irisa sakka kan mana sa 2,5% maka da yan ang sakka mo maka da 2 juta si tanga berarti 250 juta di mapunay kung kasakka mo 2 juta ka makiro iya aja na yero 250 juta mo raking sakka mo banda mo raking musta ni maka da seko waram paraku he itu kuncinya Pak Bu makanya aja tamaseke mampasu sakka aja lalo itu sakka wakka seke rakka itu ya. Napan itu bahaya kok dia mampasu sakka apa angkat tu pasti enggak na bawa pong Allah Ta'ala menre ya sewe na de ni pasu sakka nang kapasi enggak balao itu ko manre balao siapa aja Pak mengawe to Pak galu mako tu Pak ya wattu na natanang po pasalama ikasi tu po anutam itu pong wah sisan na menre niya sena nasa maga mo ita sekutan na makanja pure na sangki de nang kanang pasu isakka na napamakadaya may matjago lega iya banyak orang takabur itu gara-gara itu makanya saya wasiatkan idi okwe kecamatan Matirobulu ya itu luas sekali pertaniannya nama gampang aja itu Pak tapapadai baru angka iya na moko galunge apa susaka memang ni tanu memang ni maka ada 10 karung atau 10 2 karung ala memang ni si karung untuk sakat ala memang ni karu ci dio koronioki sakat tapasu memang nyoko tu tatimbang aja mena tapasi garu itu pentingnya sakat itu Pak na panitita selek na kumapaka majasak ki degaga tahu nakan na musibah maraja ko makaja isaka kaya rosaka kacarepa to carepa kaya rosaka carepa apa makadai pasu isaka na nama pacing negre jadi ya rosaka pape paci batongan na ya kolak gani saka nama paci ni waram parange ya kongka gaga ilaga nama paci berarti carepa ya tu makanya hati-hati toki ini tahu terima saka di kamata berhak terima saka tala saka mandre itu carepa di tapakannya gitu ya lo aja na salah bagi iya terutama tuh biasa saka pitara o ko utomi kampuku de to gaga ko de gaga saka pitara ibawa lo masigi pasipulong imang mana malay de to na ko pu imang ko di de iya tak bagian ngiro aja tak kada gaji na imang itania kami to hak ta seperanam tapi usahakan hati-hati ki makom itu sakai Pak pasui mage aga baraka na tay ko makanja isaka na tite gare Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim magi Nabi Ibrahim ia peta mo kopie denan re api patapulo sona patapulo nino kilala ngapi denan re api magai nasaba denan re agagay na rekode na sidakang ijolo ya kumapalina andre benena sapa tau kasiasi na si bawang imanre bahkan madari na timpu ya rotawe na patimpu iya na tu napak gurong into matota riolo maka daya kongka agagamu bula buga mapunay pasurang ijolo patolak bala aga jero istilate di mula balu
Mula balu di ya ko buka mabuka kina tapang kataw mangali pamulang aja muala yero asidakang. Namona tunua pite onromo mabalu detonan re api. Itu. Yo pui di asangi mula balu irakko otay na paya silikang. Makun rumema dale nah. Yari asangi mula balu ya sumbangan ngi dale pamulange. Okui puang Allah Ta'ala ititip. Lai pudangi puang Allah Ta'ala maka dai puang papedale pamulatae uparewa ipe malokoridi. Tasimpuya nga daleku tapas salamaka nga iya waram paraku. Pas rezeki pertama makwa tu Nabi Ibrahim. Setiap ada makanan dihidangkan nasi dekat jolo na pananre. Sehingga aga ya dem pertama pi denan re api. Patapulo sona patapulo nina denan re api. Magai apa iya ro api ropo minanre na iya kodegaga ropo na kagede nanre makanya ko masui sakka na napa tak bangunga bola insyaallah denan re api bolata makotiha aja tak kado kolino namo ko sorimonri o ko pinaraka denan re apa iya pinaraka do sae minanre care pae minanre iya kodegaga ka salama ki makoami tu sitonganna Ita pas salama memang ya leto kolino Pak makun rayet itu je mandarito marajing apa ya na parikanto ni di makan ikutuh mak berengi makun rayo kue mero de to nak ko mai de budi mali ulawa silapo gang kasiku tapi tak dua sabu minas sumbangan leto kagak kue aja tapa silapo-lapo ulawa bu masa giko mati beni monri mi tu malay iya masa dia nak bayi ni laki tak ko mati tuki lagi mandar di melo mak bayi ni apalagi ko mati iya upoda memang ni na deta tu bawa deta tu makoto materu idi rone makoto masa gitu materu akibuarang iwak kapaleta inna japatu idi mapasi puluaran para napa de gaya punai namate tahu babu iya makanya to mata riolo wija muranua nga buta ciwali ko taulengnya muranua nga buta rapa ko makoa aja na to mabela pa iya na koy hadir utanay mana sama pahangnya gamay akasyaga tasyaray to matot tamatewe o koki buru akasyaga lo masyaraku buru sitaw kedua ini lagi mapahangnya agama akadua mi lo masyaraku buru apalagi anak takode na pahang maga kaadata makoto tu matu anak tai kiri lo jupanda makulia ya mina talipo ko capu idina iya nang kakiriman ya letu ma SMS mani kadang dikiriman taletu de nang kana ko tanah-tanah ma disi moki ka tupuran ni gamandre maga tu de nang ka mana satu ki apalagi ko tomate iya mesti ta sadari waram parang ipasipulong ang kagagay ya chinayan rin na denial di na sa mamagay kita kumpulkan uang supaya maliki tanah maliki ako mate mato wija mapunay ang kaga nakiringan nila ko kiburu sa baraki malagay wija idi icalla ano may gare mesti ang kawakapata po ya kong kagaluta ko to si diheto pudanya nata ang karo galu ko si diheto ya ko bagaimana ko matu ang kagalu cidi ya ro kami na machika aja kagak bagi sini na selena patamamana nga masigi namo mate kita tak to lima lolongan pahala materu iya mesti ang kawakap ta pa bu ya kenetis sang imaga sijak na nalupay kita ko tomate na dega tau ta jampagi maka na puji ka yano na puji ka iya na puji sano ko tuo ko te ko mate salasai iya dega ga tau melo itaro ko bolana ko bayne na mate dega ga lakkay melo taru bayne na 24 ko bolana iya ko lakkay mate dega ga bayne melo taru lakkay na 24 ko bolana pasti maka dalam mai nakabogi ki iya terimo tu jolo ko mate na si batito gani ko si bapak na iya ganna si ulama tu na penresi statusnya sudah 1 bulan meninggalkan tapang ka makada sabar ki nasa makasih anyo ini penting saya ingatkan Pak
Agame ta bawa. Iya ko idi. Si ganna ni ka sumbangat tatapake. Ganna ni ka ibadat tatapake. Manasamugang ka na onro yonro ko surimunri. Iya tahu manyamang amateangan na kunari ko manasamu onron na. Itu kuncinya. Aja na boleh ukolino ipakanja kinapadigaga bola ko surimunri. Aja na kiburu isam may patingka maga ko may tehele na pa degaga pasidak ka na kiringang iwija-wija. Jangan sampai. Iya na napasangala dan nabitahe. Jangan sampai okolino makanja boleh tapi dega bola ta ko surimunri. Iya. Magai tali masa bumi sumbangan na si Juma. Namo malaikat empat diulu to. Dengar. Masam paja 5 menit na pemak gosip si tangajang na 20 ko to 5 menit bangker ro No nawai gare. Dia na tanya amal jari apa abu man rasa ki. Angka patu malanda kega tau mangesak tanah. Nala tanah na tawe 3 meter bahayana itu dosa jariah. Anak tamatuk malai ini toton renge ko surimunri. Itu bahayanya Pak Bu. Tasakame na itanay mana tawe. Iya ko to sukuru mo ko pamasena mo po Allah Ta'ala na lengi. Iya ko kaadilan na man rasaki. Angka tau di pakala pakaroma minasilika ngisi nasaba angka dagi tasilyo ko isinna. Nolay darat na tawe na yero daginge melo ilaga ina denulay. Lepang isapi di pala pakaroma na tayo nasilika ngisi. 500 itaw tertunda tama suruga gara-gara yero di pala pakaroma ni law halalan. Di pada masyar. Maaga pa idi to tama pa sa ijapu balase na tawe. Ya laba capak lokana tawe, ya laba daw lokana. Ladan na tay sapi bawang. Iya, to tama pa sa macho balase, macho barambuta siapa aja. Dito gago ko Iya. Itu bahayanya, Pak. Harus ki hati-hati ki. Kemudian aga perlu ipegai makoko apa ta pegai nomor sidi pegai wisalawa elori nabita salawa agi yang pati masalawa ki make gerupana salawa ya kong kata ko angka lasanna pura ni madotoro na cia saulasana angka tangan ni dotoro asalawa ki salawa tibil kulub salawa tibil kulub tabaca akasiratu sesosiwenni napa tilau barakana yakinkan Rasulullah yang mengobati tilawi barakana nabita na lenang buraiki jadikan dia sebagai syafaat ukolino tanya ba ko surimunri agi Rasulullah tibil kulub Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu tapala nih tatanay ustaz udah tak apa lagi. Yang kedua, angka salawat tu Pak Bu sitonganna paling pendek sallallahu ala Muhammad. Yarona ibaca ku mahalul qiyam tawe. Itu sebenarnya sholawat Jibril, itu juga bisa dibaca. Ya komeki male papa sempo dale, puraki mak beresalla sampai perlu aja tarubai posisi tudatta masih pada posisi tahiyat, tabaca ya sholawat Jibril kasih ratu. Dena masuk sapa pedale. Deta masih sama sapa deta masih sapa sidapi dale. Tapi jangan merubah posisi duduk sesudah sholat fardu. Kita baca kasih ratu ya sallallahu ala Muhammad. Iya kode detule tudange makorona bisa merubah posisi duduk. Tapi akasi sabu seso. Salawat Jibril dena metah sampai jaloro 200, sampai jam subuh 200, sampai jam isya 200, sampai jam maghribi 200, sampai jam asar 200. Nasi sabuna teh naya ke Rasulullah ala Muhammad tabaca 10-5 menit sisa bunyi itu. Bahkan bisa sampai 1500 itu ke 10-5 menit. Biasa saya baca itu sallallahu ala Muhammad pitu menit nasi sabu. Bisa. Nama ponco mi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Itu dibaca 1000 kali pitu menit. Tabaca kasih sabu setiap malam. Siang malam itu cuma 1000 saja. Khusus malam Jumat baca 1000, sholat sunnah hajat dulu baru baca 1000 nampak milodo. Ya kongka hajat tak lakukan itu. Angka gaga ya katai lakukan itu. Angka tanah membalu na cia tarala yaitu tak baca.
Meki mabalu bola na ciatarala baca itu. Tapi aja na bolata tinggal aku masalah sallallahu alaihi wasallam. Aja na bolata. Tetap kehusuan nanti minta barakahnya. Iya. Ya kau janda ciatarala ya tuh suruh baca. Itu kuncinya Pak Bu. Salawat Jibril. Kemudian maka dia boleh baca si sabu. Kalau begitu sebelum berdoa baca salawat istighosah. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Kita baca ke telu. Itu dibaca 33 kali baru berdoa. Misalnya meki maki buat acara na ciaki kona nakan naki bosi. Misalnya maka dawe meki mapa boting na buat tupa bosyang ije. Baca salawat itu 33 kali baru baca doa supaya hujan itu bisa bergeser. Aga pak dongan na paliti bosi. Allahumma hawalaina wala alaina. Itu baca. Kapalan? Depa? Allahumma hawalaina wala alaina, dibaca kepa, kemudian baca takbat tiada 4 kali. Namo bosi tu koya tu baca, insya Allah bergeser itu. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Tapalan? Depa? Ay, makun bruto ngasat itu. Itu pertama solawat. Tapi kayak solawat tak. Yang kedua, pegaiwi istighfar tak. Pegai istighfar. Minimal 100 kali baca istighfar sehari semalam. Yang ketiga, pegaiwi pasidakah tak. Iya. Agi-agi mani, pasidakah ki. Isangnya pasidakah bu, namu ilo doang amite pasidakah toh. Pasidakah ya tuh. Jadi usahakan banyak sedekah. Nasabak ya komeki yang enggak tahu kanja, agala ki masidakah. Apa ya ko magala mi masampajang, ternyata tahu kanja. Maka dami te tahu matappa. Iya. Jadi aku rajin ite mas sampaja maka dia tahu matapa. Tapi aku rajin ite mas sidakah magala ite mak bere maka dia tahu kanja. Jadi namo pas sampaja na reko masekei. Yang tiasa pas sampaja bawang. Di sama-sama pas sampaja bawang, pas sampaja lasuna. Iya. Magini asal lasuna, yaitu lasuna de gaga isana. De gaga isana to, lasuna calae. Kada gaisana ilalle olina oli ilalle si olina latu tangana tu digaga sana ampu misa ne lalang yana riasal lasuna yana tu kana kada yana kada pas sampaja bawa batongan pas sampaja lasuna digaga sana maka licua bi bawang yana kabawan na tau matoa bawang majala da yatu ustas bawang majato ustas digaga sana ustas lasuna ya jalalo yan ang kabawan na tumaja. Kemudian itu tadi jadi sedekah. Kemudian ada yang terakhir, perbanyak kita berbaik sangka. Iya, aja na cede-cede berburuk sangka. Lalu mite maseme na saja to na singgungir. Ini kamakwa tu. Dito kagak kowe. Apalagi gara-gara politik, degaga. Iya. Lihat gambar aku yolo bolana pasti salah tanya anggota padahal ya komenre iromatu iro dalek mau kalau puja bolana apa aja mancipung gawa iya pak aku pak bupati tata aja lo bolata konan re api bolata capu bolata na peletu natanya bali bolata mewaiki man rasa ki jadi aja tasi salah-salah mak bali bola dito kagak kau si salah-salah hah agak madari pasti salah itu bu maka guru takali sidenreng ya ko menre imanu na bali bolamo ko bo ademu menre ko bolamo na carepa-repa mako mematu ko manu apa dia tu nak bisa kaje nenre maka la jambang ustaz maka guru takali sidenreng ya ko jambangi manu na bali bolamo ko ademu aja mu bisai tay manu apa manoko ko tu aga pele ademu bawa na mu bisai sana guru takali sidendre iya pak ya ko tay manu mo bisay manoko ko makada banu na bali boleh jambang ya ko ademu mo bisay demo anoko apa iko punna tapahan ni
Iya ko na paujaki tawe na to maja memang aja ta macai na sabai peringar ragi mi tu. Tapi ya ko na paujaki tay na dito na to makwa aja to macai pak tanya tu idi na masuk. Tapahan ni. Tule mo perang. Ha? Ya ko de tulay meki kata masuruga masih jata masuruga. De tantri ta masuruga. Meloki. Ya ko makun reye perintah Nabi ta jaga sholat fardu. Yang kedua, jaga puasa wajib. Yang ketiga, jaga syahwat. Yang keempat, ridhonya suami. Ya kutule pajok kaya pae, pakang kaya pae, maka Nabi tak alena menipite kega pintu na suruga menola tama. Apa buah? Sampai perlu puasa wajib, syahwat, kemudian ridhonya suami. Ya kung kajanda kue telu mani. Kadang lakaina. Iya. Tidak usah dapatkan ridhonya suami. Jaga sholatnya, jaga puasanya, jaga syahwatnya. Aja na to 5 titok. Pak maka tutu ga janda masulara ponco to 5 titok goyak-goyak maka. Dito kako koe. Makanya bu pasang ita pakan jaki meman ni lakai tata jaga meman ni. Iya. Bahaya na tu makuko kadang. Maka tu ka pangalakai makukoy. Iya, mega. Tu biasa ulawa mi sandala mi ni to makuko na molakai ni no to tawe. Pak Megan ni makun reye na ya rone tadi gare rone komisun na masigi mon rohe. Makun reye. Itu. Iya, 1:7. Parti cidi akong kalakai ma arone ma baine cidi berarti angka annang anak darah de gatawana. Maga ni. Iya ketu anak darah aja mo tamalada maselang pasiri ramo pa iya tu janda bahaya lada. Iya. Iya, upasa memang ni. Iya, de to akada mako atau penrange de, tapi ta jagai bila kaita. Kemudian yang kedua, yang mana ngia? Tallu nasa nabita na rekomelo ko tama surga ya dahuluna jannata salam. Tama ko suruga penuh keselamatan. Demu antar di tama suruga, demu tajam. Kaya gayaro. Pertama, wala ide cetau mapeja elo koriko. Yan ang katau maseke abasaki. Na pauja kita tilodongi selamat. Yang kedua, otok ko makasiweri waktu mamana-mana tinro na tawe. Itu sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Yang ketiga, wajar nginren tau makin reng aja umpodangi. Bali bolata macicil motor idi palepai. Insyaallah deta antar itama suruga. Tulemo matangga memang itama. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.